大家平安，要家外tu chua kajam naman nama kajinana sulivat. Saka tu chua kajam naman na uruja sopui na kai no cemas. Ima zai tua senai tua cemas, ima zai tua taidai sakari ma sulatan. Ima zai tua ita karam patu sepata puluh katu 5karam. 诗篇105篇1到45节。Kalau tua cemas. Tau cikaran na penaramo picur ni maju iwan itu na ala-alanga na semina mali kinudan ni maju senayu semamparawa sejaya maju tau cikeru tua zwa na semina mali kinudan ni maju ka zara-zarai tua na masamparawa sa ngadan ni maju maraka na paalai tua cemas ula na marvareva mapolat. Ilingu toa cemas sano diha-diha ya sema te ayau te maju. Timo na te beri-beri noa sa sekaulan noa cemas ati apurahan saka te beri-beri noa piniri noa cemas ati Yakobo. Paano itu azwa na semina mali kinudan ni maju. Saka maya marim tua na mapapamama wa papapenet ni maju. Di maju mawana ta cemas agarang ni maju na sepuling-ling tua ikat sawan. Uri pasusuan siniki etses ni maju pati parau saka uri kipa enet tua sini saru pati kuzula savil. Uri pasusuan etses kati Abrahan kati Ishak cemas kati Israel na remenjil tua parau ta etses cemas kati Yakobo na penenet tua kakudan pati parau uriku sipapu kajunangan janusun pasakanan tu uri namasan nisu na kinituayan naya ibu pinili no cemat pasakanan taal-alan supu nya maju ini kacuruvu maya dia maju baik-baik sakamaya sekaumal tua kinai zonan kemasi tua mata ita kuning sematua malian kuning lakwa cemas ini ka pukawi tua pasarapain dia maju noa ti manga au paki paporinga uta tua marka huanti masam dia maju maya tusu maya semudatsur maya papu sarkuyan ki aku piniri sa sekaulan maya uta pasarapai maraka ro pakalakalan tua ku varung naya ibu cemas pasecevungan dia maju no cemas tua kalatsulan kavetikan dia maju no rami lakwa sekaulan ti Yoshiva no cemas tu uri kita usanga sa pajera masa dia maju pai sa pavalian nanga ti Yoshiva asman sambuka sa sekaulan inajayang ti maju tua kiski sa pikura saka sinaasap piliu tua vatulayan namai tutsu ti Yoshiva pati mapasusu zwa kai sini vivu ni maju pakasangas masa kai no cemas sa kakelangan tua pauli de ti maju pai pajazeka tanga huanti no se itiputu tua semua adai te maju pasasaban nanga ti maju kemasi rusung no huangti mana
Palava-lava ke tua cau-cau ana kemasi tua na ala-ala nga. Pai sa paparangisi di maju tua isusu tua sensengan nua sihu. Armasu je tua taala-ala na mapulat. Papu sensengan nanga uta di maju tua kisang rupa jajeka-jeka tua marka kipu sensengan tua sihu. Katua marka vuru-vurungan tua taala-ala. Ala Yakubu dimalung iti pudu sa dalu zua itua kajunangan nua tevri-vri lini hong. Papa turuvuin aizua nua cema sa pinili ni maju wa taala-ala saka tapupi suranga dia maju tua ala. Papu varungan ni maju se iti putu tua sama vilil tua piniri ni maju taala-ala. Tua sika sawan yang maju kini menem tua pasarapai tua marka sa sekaulan ni maju. Pai sa pajajekat yang semas tua sa sekaulan ati moshi katua zua pinili ni maju ati yarun. Papatsun dia maju tua kata picuran na kinudan nua cemas. Sa pakalangan tua sinimasan kinudan tua se iti putu. Papi seraman nua cemas kadunangan. Lakwa inika na seman anema se iti putu tua pajajeka ni maju. Pina peret jamu ni maju zalum nua marka pana. Sa papa saina kana ciawanga penolat. Kadunangan ni maju kapeluan nua cer. Patela kakaizuan nua huangti. Ka pajajeka uta cemas. Maupu-upu rarangau katua cacara sematua kadunangan ni maju puring-ringet. Pace Jermanan dia maju tua darau paswari tua udial. Lamai tua radab katua serarap kadunangan puring-ringet. Ka parakan marka kasyu putu katua ichijiku sa ipui na kana kasyu penolat. Ka pajajeka ta cemas maupu-upu marka kalivungu bungu riau rawat. Kana na penolat marka laceng. Sa kaning uta marka inuman. Papasai karengan nua tak semeke-mekelan. Sa papasai na sanga-sangasa na vengrai nua kana emuji-uji panga. Pai sa curi nanga kemasi zua nyamaju Israel sau-sau ana kemacu tua king katua ging na pupi sura rawa sa kina sabat-saban nya maju mapolat. Ka vai-vai ka Israel sau-sau marwa ki azala se iti putu ayatua markut ya maju tua Israel sau-sau. No muada-adau palaungan nua cemas tua repus pinili ni maju taala-ala. No ezemet-zemet patralen tia maju tua sapui. Ka kiaung tia maju tua vutul
papi layapen pasa taya maju ayam sa pavai taya maju pakaliau tua tukuz nakemasi dari vavau patsevuten ni maju zalum kemasi tua jarapal mara pana nametada saraira ayatoa inika remaudau ti maju tua namasam parava sa sini ki akses mavan nazwa sini ai vivo tua sa sekaulan ni maju ati yaporahan manasika children ni maju pinili ta'ala-alam pai izoangat dia maju semena-sena ya mapolat mareva dia maju si papu kajunangan dia maju kajunangan nua malianu cau-cauan sa papu uman dia maju maraka uma nua zuma saka aichu ula nakiparai aku pinili ta'ala-alan tu aku pineneta kakudan sa pasusu tu aku pajajekata penolat inaya noa cemas samparawatsu tu cemas aichu kai noa cemas sinivi ciki mazai tu 诗篇105篇1节到45节都说个zaman sini putarwan tanujen 上帝与他的子民同在，上帝与他的子民同在。上帝的恩典不止如此，他更差遣独生爱子耶稣来到世上，借此向人类彰显他的恩典与慈爱。为了拯救我们脱离罪的权势，耶稣被钉死在十字架上，第3天从死里复活。我们的罪能得赦免，又蒙上帝接纳成为儿女。皆因耶稣基督的恩典，复活的主耶稣升天后，又差遣圣灵来到世上，让我们处处蒙帮助与引导。要向上主求帮助，要时常敬拜他。诗人提醒我们要常进入上帝的同在。诗人体认上帝不同在的可怕，就如耶稣所说，人若离了他，什么也不能做。Sinaya tanuting latinana kijajaran tuaca cemas maya kisah saja nu kisah saja ngati nekanu tavarain sinaya nu cemas tanuting pada zakat tu kajamajaman sakatu kajamajaman na sini pakini menemitanuting 试想，如果我没有遇见主，生命将会如何？你们那么，你看见那sebung tuaca cemas， 你看见那kemelam tuaca cemas， aicha aku kini kacauan， aicha aku nasi， akina matainu， sinaya tanukina pakai nem， saka kainuli。亲爱的天父，如果没有你在我的生命中，会是多么难以想象的情况。你是与人同住的主，谢谢你一直以来的看顾与保守，我要时常敬拜你，奉主的名祷告，阿们。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama katina na misra-sela nga pasung asumupu toa kainwa semat. Radu ay cuaca sinupu. Para makanu izwa ini kana mapadia aku sinupuan lakwa lamunana pazekatanga sakala tinana pulingalingau toa sini papulingau noa semat papau paulingau tanuti noa ta semat latinana sumupu penaulidan kilaroi tu mana kainwa cemas ayakana paupi sulitanuti nama polat sakala tinana suliva tu cuaca kini adavan taja 平安